Kajinglong jumban jong gejala kini kisngi badon ke lockdown kala penting pens iri ki babon ki brio kamtam hakabai kejung duna jong ki marba mardi bar habai debet kane na kalian jong sumput menteri rang ba gejala ba prestun tensong ula penting kina ba marbam kampat duna susu ula pensyairu ikitu ki babam khauration kamdan jing duna stok rum bat kumju iki ba syuthet chupet na yoru kampat don ke jing duna stok namar ba sorkar ka pelagi kali man la janmin yaki ba wankit marbam na kanong ba shilong nak bentai sni banwan sorkar India kala penkre kerpang ya than chate lamingi de cargo flight bakan wan hadu ki katling soy nya umroi nak benta ban penpoi ki marba mardi kami kam ya kuslai boro kade ya marba mardi na thaka kade ko kam syapang ka marba mardi na youtube ipi ga bamila ai ya ko order lembaga supply department ya kini di babam ya will corrosion Kibayo ia kota joki lenta ka PDS na ong yapi ngi pendina bakundon jimuna stop AA ngatrai syadani ka district jong biru ngatrai kini ki wholesaler kilakan po iki kau shiki fair price shop ban sam nan tau biu nai March ban mentang ila ai order susu bakin live no ya ka allotment jong uni na April na mangitlan bansam yo dia jong April hapo ka kasantre jong na April interpoi dia sia kini fair price job nang bagi pai ba kin du ya babam dari hala ijo itu ngi kenanta ya ka open market ka bagi kami sito na se open market ya ka bagi hapan ke kawit na yo Dia kini kita kau na yo, nangkau apa tahu ni? Kalau mbak hadu mentah stop kerana, nangkau apa tertipu kalau semuanya kalau mbak, nak kalian ke sorkar India, nak mentah ke North Eastern Steel jadi kalau bergerak terbang, dah ke cargo flight, nama mentah ke rail ke transportation di ham, di kantor ke cargo flight, kerana kalian cukup sekarang kami di berbeda, bahkan wang hangge yang mau umroh, bat kunjuru, bagaimana hangge yang mau balcet airport, nak mentah essential commodities. Ya kini kata yo, kalau mentah yang mau kumpulan berboy, marba mardi, nak mentah kini beli region, kamu kasih jentia jadi bat syadai sekaru, laga jongkal.